inabezulu eliphezulu ninabengashara ngamithi eyaphuza umlazanga meva ngiyakhuleka kunini igama uxolani ngopastor weningi sethembisa sithini ubaba la udokotela umsimani ungoDongahamba isintu usesebenzeke isikhathi eside kakhulu ngamakhamba isintu eluleka abantu ethwasisa enza konke sidanje ubheka udaba labantu abashushwa yilonda dokotela simbinile ngona bhuti njalo siyaphila kwindawo lehlesina udokotela singene sibheke sikhulume la ngezinto ezihlupha abantu ezihlukahlukene kakhulukazi izilonda abantu abaningi ngiyathola ukuthi kunezilonda ezingaba mhlophe semlonyeni omunye angamilwa yilonda nje emzimbeni nje uvele nje ilonda angazi uthezana umzimba wonke uyaqubuka omunye uthola ukuthi mhlawumbe ilonda nje ezihlala ebusweni ngamaphiphuzi kodwa usehamba odokotela amaphiphuzi awasuki yabo bayamnika imithi yafana ngiba ungamfowethu lapho ke bangilalele kahle abalaleli emakhaya nasemafoni nabo sibonga ukuthi nilandele lehlelo lizonivula imhlahlandlela lozonivula indlela nibone nazi indlela la etilondeni mfowethu la nafuna abantu ba-understand kahle kukhona tilonza ukuthi ngesizulu bathi ukugadla izokugadlwa bagadlile ngazi ilonda kukhona izilonda lokuthi maybe lo mzimba wakho kukhona indawo okwadlula khona kuyo okungakafanelanga undlule khona utholakala uhambile angibekise njengamanje uthi into indaba enkulu ngendaba yelonda enilonda abantu zibaphethe left and right and lento beyayingekho indulo indaba isilonda besathi ufuna ukuhlala 5 days sesikhwashile somini but ilonda ezikhona manje asikhona ukukhwasha uthola umuntu ebola inyawo but uvela ibunga abanye omunye uthola ilincinca ngathi kumbe yabona umncithi stating ilonza nina bekunene nina bengwathi ufuna nihlala nati ndawubala tinto tibe ngiyacabanga ukuthi ngaba inkotha noma sithupha musani kubhukule emathuneni senivule indlela emathuneni ukunqamula emathuneni abantu abangavami ukuvula akunqanyulwa emathuneni ama-shortcut akuhanjwa emathuneni lo muntu lapha ubolile lo lapha phansi nawe uyomgaluthi ugalutsha yini kubola ufuna bangive kahle lapho ubutha kubola musani ukugalusha emathuneni musani kwenta amadouble up emathuneni ayisoze abakhona idouble up emathuneni labantu balele bangumoya lo wena longeke ukhona ukulawula nawe uyodlula kubo uyothatha lemimoya yabo ngokuhlukahlukana uphotho omunye vele benale moya yeyilonda ngiyakubona naloko photho ubekane moya yeyilonda ngokuhlukahlukana kwayo so kuya ngale moya ukuthi la mtimbeni wakho ngifuna bangive kahle lapho ijulile lena nkulumayo la mtimbeni wakho ibhora sikhala bani le mimoya lodlule kuyo ngoba ngwafika udlule komoya ithuna likaMsimango ithuna likaShongwe ithuna likaZwane ithuna likaMkhize ithuna likaThabethe le mimoya ihlukene ungafika uthi uyandlula wena kanzi soto thatha lo mimoya lemibi yakaMsimango kanzi naZwane naye bekane imoya lemibi ya le mimoya kufuna ibhoreti indlela la kuwentimbeni tokuphuma noma tokuhlala noma tokungena so uthola ukuthi umtimba wakho uyashisa na ushisa lo mtimba la lengati yoba ingabi nemandla tasoyibelungu bathi one of your side doesn't pump well uyamthola ukuthi ingati akayipompi ngamandla ngila ngesimvu ngilale ukufa lokuthethela udlule khona kuvumbuka khona siyacela wona ubulala inyawo ukuthi bangiloyile bangigadlile bangifakele emhlwebho bangifakele esifulane bangifakele inini kodwa every day bohlala udlule emathuneni ngamle emathuneni shortcut ikhona indlela ehamba kahle yenokuthi nje sifuna ushaya isifela sakho ngamle emathuneni kwakhona lapha emathuneni ufuna bayeve kahle abantu unqamula nje abantu bafa ngokuhlukahlukana bantu bafa ngetinkinga tokuhlukana uyonqamula ugcine sohambe ihlokota lomuntu kanti lapha ihlokota lomuntu lapha kwafakwa lulumbo ukuthi lo muntu akatilwele labantu abambulala
wena liyakuyeka yini ngoba nawe unelihlanga lakho uyamnyathela wona awunyatheli yena babunyathela lemithi labayifaka lapha ngoba nawe nje unqolana unelihlanga lakho lothi gabe bomsima ugabe kuphi sekufika hlanga ngathi usongulo yamuntu wona lo wabulala gibela ngaphezulu uyaqala manje kwenyeka uyuthinyeka linyawo konyawo ini ngumbo chayisana nentimoto musani kudabula lapha emathuneni kuyatila kuyinzilo njengalokhu na umbekile nomfi ubuye ekhaya uzile sewudawudlula kanjani lapha kuzilwe khona wayibeka kacaca dokotela ke naba ke sebayagula abantu as a result ukuthi mhlawumbe uhambe wabutha lemimoya errong lapha emathuneni umuntu onjalo uyakwazi ukusizakala uyasizakala bhuti kodwa kufanele bahlale badi usuke senganetinsila usongqolile lo muntu netinhlanhla takhe setincane nempilo yakhe seyincane kumbe sometimes lo munye mbekathi khuluphalele nomtimba semncane lo munye ngobuwiki bakhe maybe kumbe ngemihambo thide lazange wayigqina ngelisiko lakubo athi udabula lapha emathuneni ahisheke ukuhisheka abantu benkosi khuluma ngomuntu lo netinzaka ngemuntu lokhwehlela ebusuku nemini angastop uphuze bo Bostol bo Woods bo what bo Vicks solo wena ustop uyakhwehlela qine njengamanje nawe usukhohlala kancane thiwa ngilesifo lesithiwa icorona konke senwena isilungu corona kanzi wena uthi udlulele emathuneni wahisheka wena ngoba lapha undlule kufanele beve kahle lenza emathuneni ebuhlungu labantu abalele lapha bonke bazilile kudlula wena ngoba abasekho ngokwenyama bangwemoya ngeke uma sinoma ngibani uzawukhulumisa imimoya uyikhulumisa kanjani imimoya ongayathi manje njengoba uthinta le ndaba yophinde ukuthi uthole uthathe usubuthe namathunzi uyakwazi kumlapha kodwa iprocess iphinde ifake phakathi nokuthi funa impilo nemigeze lo muntu manje ususela lamathunzi ekade kwathosha imedabule emathuneni ngilapho ngisho khona babe ngithi isekusuele lo mhambo wakho bese umtse lo mhambo wakho ngathi nje ukuthi awufika kamsimo namhlanje msimo ngakunike spade akunike ufutha esuphela yinze le ndlela wena usafuna kuwashwa ususele ubumnyama from lo bumnyama ugijinswana lamathundi labhore lo mtimbo wakho letilonza uphole tilonza njena uthothi inyanga sibili impela dingahamba evini lomnyama mvathi ngifuna la kunedwala khona wena ngifuna ukuthi uyonqenzele edwaleni wena ngifuna ukuthi uyofuthele edwaleni ngoba lidwala but ufuna uunderstand lidwala nyalo ehlobo ne ufuna ungivisise kahle liyabanza liphansi phakathi lije ehlobo liyabanza ebusika liyashisa liphansi libanza phezulu phakathi liyashisa so kufuna ukupholiswa letindo letila kuwe lolujwa wena luthethe ngoba lujwa leluthatha lapha emathuneni uthathabla tipoko tebantu nemoya yebantu le yahlupha le memoya itakuvalela tinhlanhla lenye ukuthi lo muntu lo bakumbebeke hlukahlukana kodwa ukuthi uyulanza even nesipithu imbali sitawuqitha wena lo munye umfathi since ngadabula lapha emathuneni ngathi nangilala unelihlale ngibona shu indlulela kimi mina mathundu lodlule kuwo lapha akavani nalesimo semsimeto wakho ngoba umntwana nemntwana batali bamenda into letsite yena angadi asesemncane nabo baphinde babuye boyikhohlwa ngumsimento loyo lihawu lakho na umuntu uyezwa ke mbukeli udokotela lento ebalulayo ukuthi kunelonde engapholi uthola ukuthi zingadalwa ukuthi unqamule mhlawumbe endaweni errong emathuneni ugcine usuthola izilonda lezi engapholi noma uthi uyakhwehlela uhabule into errong lapha emathuneni nohabula usukhwehlela umlibe qho noma uthola ukuthi kwesinye isikhathi inhlanhla zakho ziyavaleka unqamule emathuneni noma uyithola usumbathwe yichitho ebengenasidingo ukuthi izikuthole ngenxa yokunqamula emathuneni kodwa konke lokho uthi bayakwazi ukuthi ke bekulekelele wena njengomuntu uma sikubambile so into ebalekile la usho ukuthi kufanele niqapheleke indlela enihamba kuzo ningahambi kakhulu ngabe abantu abanqamula nje ahambe bedabula emathuneni ngoba uzozilandela ezinye izinto ngoba into eyingozi kakhulu ayivezayo ukuthi labantu abasemathuneni abanye abantu babekwe intambo uma befa ukuthi bayilwele wena uthothi unqamula lapha kwalelo thundu ugcina usulinyathela uma ulinyathela uthothi utriggerisha ienga yalomuntu ofakwe lezi zinto lapha noma lento eyifakwe lapha phansi ugcine sezikubamba wena zingadalela ke izifo ezithize emzimbeni noma zibange amashwa kuwena noma ugcine zikubulele futhi ushayiswe yimoto ngenasidingo and futhi kunye balandeli balehlelo lenibukelako
lihlale nathi ukuthi kwakhona lapha kulomuntu lapha emathuneni ungendeka bathiyele bona bangumndeni babalwa ngokufa kwalomuntu bofakela into lethize lapha ukuthi ozofika nje anyathi isukile wena uyafika wathi lutho uyayidlulela kanti inhlanga yakho onayo ilingana nenhlanga kaMsimanga zishayile baba Ngiyezwa ke babukeli ukuthi kuyingozi kangakanani unqamule emathuneni siyathemba ukuthi nizofunda isifundo sokuthi emathuneni indawo yabafile awufanele ukutholakala khona unless niyongcwaba umuntu napho noma ukungcwaba umuntu niyagezwa kuba khona into ezithize ezenziwayo iprocess ukuthi nisusa lethunzi lalapha yani ingakho abantu bemathuneni nigeza izandla lapha amafosholo agezwe lapha usho ukuthi nisuke nisusa ithunzi lapha lesweni yakho so bakwethu nqamule emathuneni qhubekani ke futhi nisilandele yona le channel kakhulu nisubscribe nitshele nabanye abantu beyilandele i channel so that bezofunda ngoba inhloso ukuthi sifake isikolo kuwona wonke umuntu akwazi ukuthi ebe nolwazi so musu ufunda wedwa lekelela nomunye afunde ngokuthi umtshele ukuthi nayi channel khona inolwazi utholakala kuyona subscriber uqhubeke ingxenye yomndeni enivisela kona uNkulunkulu enilekelele bengulo